Sa nimbola pinakabali mo na sema ti kumai na yakabina ni kuwa sa singa moniti tinggoy may viti like Rosa nga bulukadiwa rosa bulukadiwa ni singa ni bula o Eprele sa bula ka ni zava na bulan ko totoo wali tu nga sa bula ka ni zava iya da marota ka ni darani na may sema bata na kabingo o chungo na lima na tina miniti may viti ngoi California singa tamputi ngo biketo sa o chungo na tini na tini na minite ngo na ikatolu ni vitala no na 3-part series ni vitala no membaleta na waka-wakarau ini sesinga tokai sa tingkona nonta turang bulan tokai suri titi ko na may biwasi mata bikenda na sing binakani kuwa balete ni krosa vital no oti balete tiko na tiko bulong bula na waka-wakarau di nonta karona na nonta bula me tiko bulong bula ka me bulong bala asar ngana ustu ni nonta vital no niku ay darong madara serko sarong mata tiko bakwa sama na bonon to moni me to wara kirna kana bo merang kay sema mai ana vital no niku nimbula bina. Ni bola pinakapakalib na sema mai kutoka pakawoti na tomonra na ngoni buli na university ni Theba Laudala pakatalngaki na ngoni lewa lang serti kaya o seta to kana singa pakatalngaki na ngoni buli ni Fiji National University na non tulanga tatiko
na ser rong bina ko ya na bonondo mun keto bakumpula sarto kani bikem ni na veo kani keto usama tu kani go California Amerika marotaki ni roni sem ramingo na nonto bulan to kai Jos Mbulibo sa maybe talo na uti ko na nongo bata-bata and yang baki rombak sa uti nandito sa Chikubuli mi Hawaii ya kani marau ni ndo tali na ulu tanga binaka karo na numa mi karo bito mai na singa binaka ni kuwa na ulu tanga tu ngani baka baka raw ni sisina toka iya na nonta bula saranga bakatikenda siana ulu taka mbeka ni tiko mbula dona kambimbi menta baka baka lo taka nonta bula menta bula balabu menta kaku ni tu mate na tava menta takap na kena turanga kena ndau saranga beka ni bula na bako koyango kena beka baka kena gua na wasia kwa beka dari segi ko dana bako bula saranga bua bule binaka kai bako bula mata me bira na biokan o tena ga sureti masta budin dil talanga mena bambol Bulu binaka kai ndrong bulu binaka ni bulu binaka mena viakan ni wakarong mena kawni ko au babina wale na bisureti saya tu cuma kamera meu siama taleni kina vi kende kende na kawni ni ko au nana magsar cik wale na vital nongo ena kena vital na tek ciko na ul tangan na kawni ni ko na kale besar Jos labo masta budin dil bambol mata mai Ya, isa boleh nak ratu tahu Jos boleh boleh nak ni imai satarana kabini kuat turangan dende ngona turangan yale awa boleh nak na bisurat ya laga tu mai bi dokter Teresa ngona na bata-bata kita bi toko ni bakale bona na bale au maro takani mai leo tukuni vital no en sali bona ni radio tu ko baka usam mandua usa kabi dokati orang retalmente o kako sanga ibina ka mo lak mo iko baka ni kind of like balance takana vital no endo bina ka wombo tani mitukuna kanda vital no taka sona kotuma isona rai ndindi me baka tu me solo wakitu ni nonda vital no baka buru baka sabale baka bina ka takana na tul na serius ngona kena katul ni ko na baletana tikum belum bula abomo tena vital na bonga baka buru baka sabale ni tiko ratu na bara na turangan ni lebu kamena boke lebu kanta busanga itiko na kanta tu ya na turangan ni buno batu ronga lebu semi tukana ke bakaro boro chuma ni konro bulu binaka weka na ul tanga binaka ni na vital na tingna bunya na nanda songo baka banu na buno na lai da bakina na makati ko na bulu ni baka baro ni ke bakanda sa binaka tu mendale baka dengi abomo tena chikin na vital no ya ko da mekina na life expectancy kena bos baka pertanian bake na ni average taki na nonda mbula na ito ya lo recho ni salu tu tiko mai baka lewu na dende ni nonda mbula senda kambe ka sa lewe leila isa reda uchikene na mbaki bitu sanga bulu walu sanga bulu o kwa se rawati mbaka tu na lama ni tul sanga bulu se ba sanga bulu na yamba ki sauti o bandende ka na i Amerika ngo bitu sanga bulu ka bitu na bonu era nama ke lewu merla ya da yanda o kasunda chuma na sono kan ya Amerika ngor sorli ya da saran nando nan raw ruru irna turanga batikir na maramai durakan bol cuki atau teti na vital no koni nonton nama ke chuna baka menarita ya so semberi rita ya sara ding kos na non rambula kira bukan tinta menanga kita lili begitu bulu waktu menini besti ni dia mana 89 90 91 lebih sama yalan kos na rambul satu na bitinani batakir nangon sarma yalan dona dorbo ni kanda butalanga wakuila buti ya my principal to ko Maris Brothers High School turanga bakai rong kita may satu university da ro ko ro bul saranga me bunisea ko bati kento talangon kanda wono da kawi omda na ko ronga tono na lang ko sambi tu meno na bichinan to sakala le nangon nakakede da nui taka tu vendua menale marau takana na bakadeng bati keno na bubale sama yali ko sko ba bina katakin na taktatin na vital no na nambang ni ko na nanda reidi kenta talamandai si sapa kay bicho ko na nanda tubala kana nanda mbula menda mbula
mendambula tikonga enak. Nah, kuna kabali sara labo endir todo ko mendambula balabo, mendambula tikonga, menda marota kai na nonta bakadim. Nile bo kat kuchuko na no na para. Ngele bo ngai toro no non labo ni retirement na demo. Sa bo ngai bitana bula sindo nga sara mati saranga. Lako bata na lomo do da lebu tan lakai chiku mi so mi lebu na kair baka sam takai ko ya ko ndo ulu tak binak tal ngaton bitang tak ni ko na mental health lebu na ngone tanto ko tak na physical endo ngule da buti kundo tal ngana ulu tak binak na mental kai ro ni ba modal tiki kumanda na no mukor ni basu ke no bono susu mai kina ngai ro ni to tiko bulan ende to vital no kai Naka sosai ang bulibou may ngasele ale kandau o wasui neiserlangi nukuloira o susto kami suba buli may suba li buli ni wani buka walelay Nabsa Adventist High School lako ni FIT singuna si FIT ngun ko sa University of Fiji baka buli FNU buli taka civil engineering to make o ya bakit singkadio rusang bulo sala ko may Amerika bakit ko Sacramento me da ko sa may bawaji sabi ko singka walum bak nambak nunggu may chiki ringkara chiki Sacramento Totoo kai não posso falar se matati pela kasartunga kai ko nakabali mo na bipa ang getse nilile weekend sa ando maintende talangai balangnya so sana bibi tatawo to balilai se ardot ko na sa pakai tawo na men right kabine nakabali mo kay na ibarta binaka may nanon taru si bitalan no na embakrosa ochi wa marota kana no mu se tukme no mutekuna na no mu gym na no mu bono ni bako koyang taru sukalista limanta na tapmante baungi chiko nungu weka mo tekuna na no mu business ni bako koyang kay binaka bukan usawa siya oche tegusar singa biyau klang antalak mi bichi ni ndalak mi bichi na kakana na McDonald's o waksam tak banda mi suwa ngona indo kana McDonald's ti suwa indo inanji yo sekani kla da tu mi bichi sekani lawo indo mentang na $1 siya ta basa roto ndali kana fries tu mentang itu basi ngune ice cream to McDonald's mungkin laku 5 Amerika ni sa kono kita ngai subi na kasa tu weekend ni lawo kla matini ang pagkinong kulak mo yaw may dar ka na gain weight o may o si tamatang ne doon ka na gumitumbulo si biya sangi o si biya nang pag o realize ta ka may ni sari o sari lew si biya sara sangi laka nung sasanga nung pe walu tuminengo nung pe bulong beto ni sa singkara pinak na nung kita binabisinga kasi lew na buti sa bimbinayango sa bako na nung sanga ya mo biso ta nung bulan bila ta murini garabin na nung kita binabisinga ya na buna sara o tigu migino tigu sara biyaw sa lako na nung sasanga sa kala kana binakabiyaw o girewa bu kini lew talang aratu yasang ko nangona si ranong to kan ni ngonibici rala ko durumu tu na nakapatang ola ko durumu sara may lew yusing to na karata ka kino yung ano nunggu sari na kena binakabiyaw sangi sasanga kina mo wasya talang ibira na kena binaka kaya na buno sangi tigu migino sangi do kojir tu na pak oli introduce tak tu kina kelas sama workout lalai metop serang ngono sangi sali lag bikin apa sama musa antola pun na gym metop cuma ya sa kin tig usar singa ya Sanji na ron ito ko naman na ya din no gym but kena bono ata pa may Sacramento chukina na no gym yo singa ko i Sacramento na Sacramento State University serang ya san sa di Sacramento State CrossFit KY to affiliation with CrossFit natan to CrossFit KY operating under Pacifica Strength and Conditioning iyo Sanji na chuko talaga no Facebook page no social media platform iyo CrossFit KY all social media platform itu na Facebook Instagram na YouTube
Cuma website lah CrossFit KY ya. Kaiwai ya bikin ni na warong cuma na ulu tangan ni kuan na baka ni sisi ngatoka na tikom bulong bulai ya na bune kero sureti nunggu ya kamikin o cesaya me la kami ni kuah me wase mantanga weekend so na weekend numo ko me bimbi weekend itu na baka rong cuk minggu na bimbi ni nonda na numo na nonda bulai me baka ni satu kuncuko masta bunindilo nile weekend ada satu mana cuma itu betul bemenda laki torea ni nanonda ilabo ni pakadimo ya lemu telah ngabir rabarong itu minggu saran doni cuma bakal nambah lima sangat bulu lah kadaki to na listal menda ko masta bunin dilo rani wasi apa teman nata puna puno nanu mungkin me torini ko na ulu tangango antor na listal be cesaya nata ba soni tubo orang ini nanuma mau wasi bikin melasar sar tik mainan bimbi ni nonton gareda na nonton bola bau si bikin na tipo na tambah lim sanga bola la kadaki kair talang na tambah ngonera mas tabunjil Ya, na balik sa robo ang bautan ni na vikasa da butuk maya nunggu taungo na oke da sandari da butar tunga na ibakan din eh. Ko men na utara taka na kay etal na tak ko Diyos ni o ko nga bakati ko saray da na nunggu lebu butik mo. To ka marota kan ito ko sa or sa singarabara kina nunggu tabi o sana bude sa sana sin madalang na sana chukumya ka na nana bubale sana namutuko ko na lewen ni bale na namutuko to na ngone na nona bagari tekin baka talanga daba kasama taka kento to chukumya sulanda to andunya talanga ni bunno mata na single na bako kwaya taka nga lisme bale ma i chuko ndo to kumelo me koto me kana singin to ngone ya babala kine ya ke baka ndare na rambele wirna kanda me bici suara baka bitaka chuko na NCD se na mati sureti na buku ni kaya kani iyo baka bunu kene baka menta bude sa baka mo terban din ta kana bunu na ibakan din sa chuko na hard evidence na tamban ni bula ni laichi ni bana libu na mati ni utu na mati ni suka do talanga ento na baka na meda lebu tuko ni nonda bako ko yang na siwi baka ni suka weekend ko tukun chukan na vital na tau menakor ando turanga ando na nona bro ngone chukon do waka woso ta ko yang kasi wai atun ko baka bo san lelo ribal ka ko lo ribal mula sa te vio chukon mati ni suka kasar wa to kan ba kame be wala ta ka bai kai ko kala chukon na balim bulo mesuba orto na vingara chukon na tambana ni mati ni suka orto sa fele ta kisel tu ngabesinga na italana sa baka mga ikimam biyo wala takatu mula tamay bitin ni koy na mata ni suka ando kurang buta kan ni sa kini wala saranga mesa musu saranga na tikini ang hanggang kalau ni yaba sila musto tok saranga na yaba baletang buto ko may yaba na nakausap ako madal takto kaya ayo kanya baka tiken sa sandara di kaya tunga baka ako madal takto kaya ando na turanga principal lebu sartunga may ibakalengay ko sa nanonambula aso na ibakalengay baya embala saranga beken da baka dindo nanon da baka tulawa kemembal ni bitang nating sinultang wa mendala iritaya ni mega na vida na limsul kalim siya on sangabulu da binakati mentambula malaya da na vit sangabulu siya walu sangabulu siya dio sangabulu na ibakan dindi na ni vikar sa tukuncuk mentamban ni bulu may bitya na average life expectancy maybe saluto chung ngamay sumadal sa vida bengo 5 kalima se 5 se basang bulu kadiwa yerna wakanda iba balang yang tari de nanra orto mendakana wakanda macawan orto sa wala katangain na 5 to nanra wi nagai rei de listal maya bana nanandai to bonimbula sena lifestyle kwani to bitalan bonya jos kito bitalan takchukan na quality of life the physical being Aukilan niyo, mendang bola tonggo binakang na spiritual being, nananda bola bakayalo, nananda mental, nananda bakasama, na stress na kakedengo, sanga chuko nananda social, na economical, wata kina nananda wealth and financial, na mong kita bitala takchiga na group wealth na kakede, na buku ni nanda sol bakian niko, nito sumaya, nito bitala sa namba au kachuko na nanda quality of life na kayo, tiba kato sa sanga, ibig na kao, nanungutang wala to na naka enda baka kaniatiko
So na kai nda dhuru makati ko weekend ay musunda, se nda dhulati ko ilinganda, se nda dhurumati ko i tembeli musunda na kakele ai. E wuli kele kina na dhamma ndenda kaneto. Kene karua na dhamma ndenda ngunu watiko. Iya. Ngai lako tachungo Josh na the quality of what we eat and drink and the quantity. Iya. Na iulu tango kena sinto vitanga takawando. Ito vital watanga mo sa tiga wuchuk maya. O maro no mula ko meniko. Yurani may samatikin na navikaya. Matikin total na kaulay samatachik na mo na kinakatul. Na nonda baka kaukawaya. Iya. So sandakana, sandangun. Ucha sanga may chukoya na baka koyang. Nuwer nang kasili uir sa wal na awon to na singa. Na takatakay. Na titi na kakadikida di physically working. Ndo ya na bako koyang. Na quality ni nonto bako koyang and the quantity. But kena katolo kachungo na baka din. Lew talanga nangon na ngon da sa o da sarang. Eseng ni lew weekend na baka din ito. Na quality ni nonto baka din and how much do we rest. Iyo. Kita bukchung ka panando na LA gym ko tau. O kaya atsko wala kike kita laksana nga panando mo gym o sada buto kumayay. Na CrossFit kayo ay Pacific Strengthening and Conditioning. Kaya kita laksana may kita enroll kita nisinsum nito duro. Martin nito rang niya. Yang ko na nito LA ni chon na edukasyon ko LA gym ko. Nakasar nga ya o kutumaya. Nakaya baka salty ko chumay. Baka salty ka. Ora to orang na baka matal nambang yo o semitukana. Kau semitukana. Kung gibana kalau kumatakali sa handrat. Iyo. Gay dio na kalau gay mo ngana to ko sa motal. Iya. Sinto ko na dapat in between eh. Iya, o nakangau kintadarao ke warno chuk mo simbolo bina ko yaka. Simito kan nakangau kintadarao nakakete mo ko ang garo na nona kana na nona ngunu na nona bako ko yango wati kina lebu na nona bako. Ni baka samta ke mo ko na diwa. Me andra ko na matakali ya chinti kan dua chin karuan rua toluba. Vitu bina kasaranga na nona mo. Iya. Ya, mo dingo mandang kya mo lebi talebi kemni itu kita meron ng sultan madwijos na daw na bako na kalay. Benak. Benak benak sara lapo. Jele todo pa benak mo tuwa na may na ulutang bibinak kaya labo na life expectancy. May na vital no nampungi. You can have all the wealth, group wealth, individual wealth, na matagali wealth sa mga. You can gay o lengka koso siya o tubi mati. No siya ni marutak kito na wealth kaya. Just say pa madala may nan bimbi ni nonta kawita ka na nonta bula mandanga ba kaya ngo. May na physical but kena mental. Berarti ni vital tak cukup na nonta rito nonta butu niawe. Sana ilava may darawatan ni ngonta turki nonta demo. Ya na kambing bital nga is equal or balance may rito nonta bula kay pamadala mandaki. Benak. Bukas untuk matal takon na usawa siya ojin nandur vital chukulu. Kenda nonton bula enda bula ni vengarabe enda garab nonda itaivi enda garab nonda daka mentar ni pakene kina nonda buvali ketika na vika teleso yo ena round enda garab bina nonda itaivi kya baka enda tu bina ko tu kenda nonda bula lebu nongo sandu bimba sei chiku bimbi kenda da sali solim bulu tun dali recibe dali garabango dali daka mai dali daka songo sila sa senga na quality of life ko kito vital na tao ko tun semua turang tahu quality of life na ding sa senga ninda kana be baka binak sanda kana na nguna dala sanda kana ba sivia sanda ngunu na kai sing don menda ngunu ba klan ataro are these things helping you living a quality life na veka entatakawa se whatever we do needs to contribute towards that quality of life yan don na mulumur libu kla ising bikin tangan itu kibi kita tamata yo yan na puno aure de nira disiplin value kin erna kay balain kamanda eron don kan non karon non ramodi kan ni ramodi binaka ni an rabai makare binaka no baka sama o bara o ready mo mongara binaka no mitabi Indonesia yo nyo sakano tu pampung lebu gelele itu no modi o yan rame pango si berserah nyo klap kau forra gitu molingkara bana no mitabi. That's where quality of life comes in.
Eu bambuti kita nupunya lung ke de kepakan tapa muria bina kana lawan ni ciku bulun bula sen tapa ni bula enta nang garap na kina di tabi mental health comes in beta poso da baka waset sika lele na mo tinta kana dala na ngona dala it will contribute to stress. Now stress just comes from lele na padim. So we overwork ourselves, yeah. Set up no santolok skin heavy kimro ke ba dove kuliah. Donu saranga ya umpatanga dora kau chono ke pesta katal ngabe labo na kana ena ngona dala watakin na mode dole ngona bikan umpatanga ni Tokyo bakasabtaka kai nito chukumi bite bakan do tali bikan mena do torong kem no kay mada na biga bakan bibisip-sipite kito kay mada na tol kay mada na ba sa tag mena to ayo wera tunga mingo may job au siang au turut kami les di tano au lebu na bitang no ben dua ala katue sila nga dona kami na kangaro ni kin mas tabo hindi lo tabo na muray ni tikin ya ni kem ni antende ibiti na no mu tiko bol mi panu Iyo, o bambuti ni lebera vital nota kana mada na rua na tolu na tamatike era mada kiri chiko na ngone ya sangan indo vital nota kana daba na nanda sanga menda mbulan balabu se menda kana baka bina ka sende menda mode baka ya kabi o redito kana tiko bulan tuto vital ngone da bulan toko mayo Mr. Mbulibo Jos na kena vital nota kena bata baka ngo. Iya. Au tali takina mata ngona lebu ni wichong lu wada na undul na tamata baka murete kuma sanga yo sei na vital longo vera na la tarira na melebu beke na menda vital nota kana tikumbulombola se menda me vital longo mera rede mo ira ni okenda sanga e role model chko baka menda matana takati ko na dava na mbula malako na dava na kana ena kena ngona iya kena matangali kakana da benda kania o bukan jinta kana kaya da buto ratu na bar na mo na kaya tuku na turangan ni balangya na may biti no ni kana ika bulan iyo hindi na saranga enda kana ika bulan iya enda ngumu dala tiko iyo se enda sanga ni baka dengu baka leo iyo se rule buna nonda eyan resivia o baka samatake se sanga na bako kawayang o motivo uno lang na matakalira wa ni lakon na bata-bata ng mga vital nota ka o kensan nga sa narilobi kenda tsaka na tamang daw kaniya tiko yaw e vida man na lebu ni ka ko daw le kan may kayo mountain nga e bati ka na nanda daw vital no yan na uli no ya na daw na quality ni kay tiko law kana tiko siya ni sanda kana baka bina kaya benda habla ta tsaka na ngonda enda baka dingu tiko ko kana bisi sibini ko ma na ruwa sila tulong ko kaya ang kasi matarabanga baka katongo o tongo na daga sana sang ng karabra enda baka din ta kada na yan resibya den na yan ramber to do kana ka nila ida ka mandanga na daga wala nga na mawo ko to bitalo to ng bongi Diyos o katsubi pero biya kan nambong na nito bal may nakor tarto kana bunaran do le titiki na nawakante so ondo barre dirto rambi mbida wala kan ndo mamana wana tombal iyo so ngai kertombal da kana chinna kalo asa cintura kalo sa do dormi uchura da ka iya rangai chinna kalo ngai ade ki gai bebe chinna kalo kalo sa le sumtala ma ye termal mal sinma da le vida mantana miniter le da kin e vida na lebu na kaya ka yo lebu ire ano la ko tite ondo ready to ni wanga dam to kana na Facebook o sabaga denir tsana lalang ko na Facebook fama iya mandola kan titi asin tan daga kala daka baleta ngona ya na senga na baka dingu senga na moda baka benaka senga na kana baka kimbal kakete kete na iya ya na bidal dal kete na kaya sarot mena na life expectancy na ito okay esa na luto sumtsukam betes ndasin kan karuno kenda sanda geda kabuto baka koro gome na weekend sanga wutsanga gome munichi gome biti e vida mandana kababer na rumbla kana kanda mai biti so na kababer ngo josa ti gutu mena lutule wakarombuka me da bana barawa Masinida itu kutal dengan sana renda komunikina eso na kai vina kai tena bukuni komunila iyo sana vida lati kina na kai ena nuba na kai ndakania sa sanga tananga na bade sarot me
Menta sara di korona ta cucu mana koro tok tati. Sale unan ron da tabio kabere yaki. Iya, mbaleta cuko na this is it. Iya. Na quality ni ka komi dangara una kenda. Sasang le una tamata mo di bakay. Amenda mena koro cuko ni vidre turang ndo vidre cuko ndo very disciplined. Sa warak no renda wosta ke virna tim ni ngune ngone. Oi ko sa menda kan bolo reto iko tuna koro so da budo kabut. Iya. Baleta ni lele wera to koro cuko na yanra sivia. Leo lele rambula ta cuko na mbulu ni discipline. Odi manda kya. Menak. Nah, kena kembali masta ndo na bosi bina kunita buto maya na discipline tai roni wasi mata dan bimbi ni bosa ko la discipline weekend na barra mo cuma na bongin ko. Iyo vina ka da discipline ko vio no na key lives are tunga but na discipline is doing something that it's supposed to be done if you feel like it or not. Kla kaya ka sa yado may na time nung yan review mata ka mo yan rana lo. Vitalo yan receive tu may siya ba o na yan rana lo. Ni sa time ni mo de Vitalo share tu yo tu vio al teki wiki. But ni tu erdo dorme vali. Sa kla ke der kan dalang me vali. Kasi sa time na kumada Vitalia wasto na pala sa totong gabi rin ko wali. Sa dubi wal te kyaw. No mo wali ko sa limot kina. Clear sa klasa to te bira. Kimi rin tike ni RCB sa time na kumada. But ni wali chiki me kim ni yo yan ko mata ko na libor reki wal so. That is discipline ono weekend ne li loto na boroi. Ni alisan demo ni Vitalia RCB to may na boroi siya. Ono 6 o'clock I'm at the gym. Kaya ko vorra gitu sih that is discipline. Ona lako nga because it's I have to do it. Kala weekend we discipline ourselves in some situations. Nadakadak turvano nadakadak. Nadakadak vitali sarda porek tu bata. Endan dali job ang bitkesya nga. Endan na pati kimbiak mai sana davasaki. Betenindo sana lustak na tataka. Ko tun juga. Cukup kan disiplin, seorang mana singi balance tadi cukup benar kan? Wanam bici kan wanam dunia sana, singi wanam me laku me weekend nonton bulan kan, sing dapat bimbita kan na bulan ini disiplin Iyo. Tandin, benak kembali besar kayak wah bini benak ketak menemu semayan. Tuh tan letaro bitarong. Bosi bibikin mabina sati kuni mamiambaki. Na lim sanga bula kavake. Orang di kambia kai sor na tukuna eu sanggasi. Saya sambaki lim sabul kalim, saya sambaki wala sanga bulu. Tapi mah orang di butuh bikin mami. Na orang di pakai ngata tukuna bosea. Ni kima misanga sa singa ni kima na tereni. Saya na bika o ngarabat tukuna na mujim. Iyo, benar kan? Yo, na kan nunggu mai buli tu cukup, nunggu mai rida cukup na tamban ini ka physical fitness manda. Dan kau rida lebih kina na kena sa tumbuh cukup nampak ki. The more the na kena bimbi talaga men saking karon nga bali wabi na kana nonton bula. Exercise is really important, more important when you get older. Ninta sa tu ngasi tiko. Irangon ira apa palo tu di era tos era gito era tu bali yo. Ninta sa mendo nangon na nampak ki. Ninta sa singi ya apa palo pali ko kay rangon ni. Ya na puno sa bimbi make na okla ni besi buru-buru kina to maybe sa tu na gym sa siya na ulum bale sing kaisa ramenda we go extreme quando tu nibiru go find something that you love to do kaya quando taltak na to bale wondo baskel shoring kangalo anything mo ya pala mo marutek mo rini ya pala chicken ngom bete sinro ni sana ulum bal tak to au sangka sa sinro to so because nangona kentang kasmiki na nandon tamasela gingo so be pakai Contracts. contracts iyo na iyo na that's why it's really important to stretch kaya kami nandun pa mo to takwali just to stretch na buna ninda dore din sangkas nakakit sa contracts mo may klan sa libango na more you stretch the more you exercise klan na flex na the more flexible you get klan ang bulong pala kaya pakandan dore redir nanto klan na bodybuilding Entangendo claro, eu por lá como é que da rede não ramba que pula rampulum paleu. Beleta the more muscle you have in your body the longer you live. Claro?
it's that concept. The less muscle you get na totoo ni siya na muscle may support tayo ng so that's why really important na kena to selection ng pagnimbula menta pangkara so na kay enda ren siya da kapa but sana chuk na limitation lev naman sanda sinra ni da kapa so na matanggal exercise but there's so many things that we can still do and resources out there iyo Totoo kasarang kay pinakabaliw. Gusto Isa ta bibaw kayo total iyo dolo tuko total naman. ka na nutrition na nutrition no ko vi ngasi ngoni vi tamat dat vi yamba kikede it's a baseline lebnangon sa dudu pam bibita ka na exercise ko ni exercise ko wala ko kan ci ko da rini la ko bit kana mati nakakana kidenda kanitsi ko ide na contribute ta ko na bula siya na mati kaya lebna mati tungo e busar nga me wana kakana saranga wakawasiat ko tau may bitsi manda sa lori levo na mati ni suka dari lista le nakor vikor kor kito mata me nakor ngone se kalemi kinta la ko nakor kla katalo ika wasing levi kla ndakana kaka nenjina yo nangono ko nakasal nga namatin suka sa cikta la me nakor mbela ta tau mbela to kento na cikmiso ndasa ko raisiani amin ko falawa ko tanga suka sangi babu na non rasyangan di non rasa error it's an easy option sa takpan kaya nga sa kakita nga sa suka falau sa likod na minabudisa sa sing lag na titi baletin sa para rota gibir naka yun tangi wanta chigo irch pena kor don merka ng bulong-bulong chigo daw na po sa sing ka ng bulong-bulong chicken beleta nakakanta ko tinisu kaman ta na falau bat kina suka roma na nga ya Oroya rona mate contribute a lot sa nga mati ni suka diabetes so sa nakalalahi wa siya tawa retaw Orang tu tahu sabi apa pasar ngamai, pasar mai tahu. Iya, siya nga kira na vitalong ko tau kira mo na ulang kaya lang mo indra ka na liw ni kira ndo ndam tal kira ndo ronga liw na ka minakama nga nito kung tukong kim ni gor na kinanda ko yun sa wakan din takan na ndura kan ko kito sa utsungo din ng bolong ko kito sa ni kanaman rai na falawa na kanita butok mengor yan abuno chikin na falawa na chukta lang akin na sukay nito lay vital no kinaturang soli paksal may bana gym nakasarang ay butok mo kito ko in order to train well you need to eat well dagere de robe dong akin na so na program ni bakalutang ito mera diet to sora lolo to so sinikan na kango bakaw rede not only contradict but ni wasa ta natural nga baka naman ni wasa ta mengur and the sarang ni kandi na ni salali sum na muscle mass ni dangasi bina kati me 30 ki merani wakuko ta kina muscle ay ondo gari tao ni ngono sa kasi kinindo mendo sa lila sa totoo no na sa bakatim sa sintubi ko na kukomea pala ni listo lang ame bana kana mo kana baka binaka mo baka binaka mo binaka niya mo mangiraw ni mitaman kina na mo sanga na tikumulumbol ni bakukoya mo nakip kay raw man nga bir na kana ko ratuki mera ambulan balaw na ndala ko mendang na jim ndanga ni da ka sana woka do nda bare dir tu so na kan turang ara la ko ni kenai so ya remendam tu kin to mena korea ya sa wawa mati tu in the 70s in the 80s ngona jim ko tukin nakakit ke tauna na swimming pool nakangay ko bakas mtakara iya ranggala tu ken turang ara keramram iya sangkay tu na spa sangkay tu na sonai raba kaya nga takwa ka kan yung satu na non insurance masama o sabula ka ni visinga visinga harto Ligro vital na to kento na turangan ni China ito ko this is my life I have to come here every day kasanan lifestyle o di mo man Nah, kuna kabali mo kain jaman na mo pamatala na no moving gravity ko na kay way crossfit na kalabo doon din na pakasabi na katukon na may labo na nito ngali na gym na nito train na
quando tentikir na Olympians lewu tok na non saba mutala bikito na singa saba katal tu keto politiko na klase na tukuno ko na bimbi ni Marcel kako you need to have the muscle batang manda na moving garabi chuk mi Sacramento na mo gym endo ba ondo ba dor talangan na abos ni biong geti bangko bera na wali chukayan Okay, eu kito na gym kito vive ke kalasi. So kelas cuma na 24 hours bangor kito group session ne. Cuma na kelas mata kelas sing level sange level na kelas na kavi. Na kavi kelas ya vive baksara na train na. So ko tiku warm up tikir sange lakna strength work sange lakna conditioning sange cool down sange me sember ne uchun na kelas ya. Vital na tikawali na nutrition wakatun sigo viwasi tik tikawali na kanto kitun don encourage tikawali it's a lifestyle like you build good habits to help you live a better life, a quality life. Like sonongon na kena sando it's a well balanced but do tunbira na gym indonga newa si ronewa what matters is what you do outside of the gym. Kaya kau may roads ka na wag kaya gitsin ka wala wo pa vitali tsik tumba sasarabi na ka mukun lak may belata ni numumode numuvade numukana nakakita ko it contributes to your performance inside the gym and it's the same thing kaya kanda tukun naman da irna athletes irna professional athletes irna na baklava lipsar weekend nga kaya karakana pa may sarasing bading lo relipsar na non performance at that level yo weekend teman-teman na bulangan ibisi nga doon mentang karun tala nanda kana nanda vading kasi nga na singi row juga singi row la ko wate juga but so man tanang ona au taloy sigiti ko na jibe la kay bije sa lakmana sa gym yo sa lakla sa lindo na na gym sa galito lawa di mingili dabital tu mikim vital na restaurant mikim karate okay sangi was persing pakai tala tali sigan to kos gue mapaka pamatal takat sigan lev nango na imbimbi nakaw ka windan da kuni gym se manano mula ko sigan na gym yo yondo kla vaka chung na triangle untuk na baseline chugura na hydration and rest kla betana yang kita kla ke de there's bit na patient na way itu yang mante yo kaman te kanta batu batang na triangle na pazing ke na hydration or na baseline sa sang gitarra pa na nutrition sa na kanda kanya sangi murya may na physical activities nonton bulan nevisi ya wili kina na nonton lita kaka Klaus awasya itu na micro exercising Kep kau lako muli dona tamboro ni vali taxi tambutul mo tambe takin. Iku na torna elevator so kampa takin na kampo. Sai kep kau li shopping weekend na tu sis. Ona pavangara na parking vola ko tunto matin sto so li pak ma ngi tumbali. Klar na kalalay ba it's so na kaya dari ni takabutu kina menda pa pali kina vali we. So no sandal duli rida sara na kalibo umula ko na gym mo ngili exercise. Santa bintu kuning beta na kalalay ba ya endar niya pa palikin. Kla surungan tanta bitu mentengay balik kaya kanta paluin. Sarbu kita lengan angon ni. Likot minggo. Bataman tamen tu tak sarakat tamen likot mo. Asa wili tu kan waka tunsun ta kuning beta na kalalay ba ya. Sara santa pa pal juga physical activities ya. Sangi chigustari zake sarapa na triangle na exercise. Kona klamo focus kentang gereti kan exercise it's a small part of everything nutrition rest hydration ora na kambimbi tondo sara bete ramadan yo sing terentu ke ko focus ka pananumu pazing buat kena kau kenya already bulum pinak sarto kan berarti kan tak cikun daya pala cikun da tosu cikun that's all it did yo but na lenga kan ninta sing pazing unda sakana pa vitalia that's why we need to balance everything out when the exercise tarang abale merini po balance takot na nonda bulan na bisi na nonda merintang karab tayo kina pa pinak na nandi tayo
Sebenarnya, benar balik besar rakai. Nomu ba madala chiko wakasam taksar nambak saochi, sembak talangan iliu. Kerobitan loki ni ke na ngoni leo ni tamo bokor. Ko chiko na tambana ni volleyball boleh usang ulit na dari maramanita. Okay, ya bul misawani. Mani pamadal taka chiko ko ni dona koro menita siri sate ko mera zumba na marama ya kabi nga bangor lako batamay na rara mera on nga na dona bakatany mera ya balatu mera kami dona rakani exercise. O tia sa lako mena bosa muri may bali. Sa bosa muri sa bosa mota. Na exercise na ba nita kabutiko? Kaya baka sarli baka sa mata na buku ni baku koyang we kamu ti kona domo to mo bosa ni bal ganga ta ki kai bosi bi kema na maram so ngon kim bina katala mi kema mi re binaka bina katala mi kema mi bulan balau bat kim bere de mo kumbi keman kir tala mo kumbi kema bagarua kai Bina kanjina kia de gore kanjina tudo pe ondo ronga tala sara talo kelas do barit na Facebook sana grup sarando grup ni marama sarando sasanga mera yo yang na kokinto vital chitu ya menda vital lo betango esig nonda lifestyle mi bizingo kabu weekend na exercise oke da nonda baru nimbula kenda turang ni titi marama kla wasanga si zakta bali sa dapat esig nonda chigi nimbulo kenda na exercise yo mentangkiri de la kobata talanga na kakana yo turang metaro intala turang ri titi juga si sangkla si tak sunne titi si sanga so mentangi waktu tu wata sa durma ile na kavubo e também na mati yo ndon me sa andara ram tala nandara ni durma na kavubo e balance ta ke na vika ke na exercise kla ni kaya kami vital no tak educational ninda vital no menda merawara ram tek bali bimbi na mena korumbe kasi se nakena bimbi na exercise betani sa bisa tala nanguna slam na sasing vakai liu se kotun ska ramar lagu itu isa rapa bala turang titi yongo ngongo singi pampo ni more than 50% na turang mandena ko reser titi juga so yo kla na yo dona kan bimbi sarga ya belatini singi kani turang wala kan kan exercise is for everyone ngone ngase betini betini salah ko mate ko sigi wile ko sigi kila pambibi le na mate lak minggu ibi ko na mate renta rubi yo kentanga enda sianga chukni ta kabun dona ka menda tata rubi kini tata rubi ni mate le bunangon sandali fokus ar wana solusi ni mate se na weni mate kla kana mesa chukna mate sandagi pakarana kana weni mate na iyo Lebu mantana puno tu vitalo kina sar tu pamatala mai na weni kangu itike weni kangu ike okay sabi na kangu sa na wai me walia na lenga pa ba muni tataru mataki ni nomni bule bisi na meri ni kuni ni yada ni kya klien tana puno lebu ta lek cikina vali na nonda ya embete ninda siang bikin disiplin menta bula tak tana bula meri ninda kuni yada ni kina ena puno ya me yada bikin ta mena mati lebu nangon sanda do yada na mati sanda ki don kana wai na pamatal kana gongongo iyo anunggu ven karistik kenta kan menta kunyi bikin na marama vici tos chika next betul bakal tukun chika ni na ya papala makar na baka sama ni vazi ngupina kan nangkara bikin ngupina kan numita ena bu vale ena mu baka saka iyo Totoo sana tukul to kumengo tinecheli prevention is better than cure. yes Totoo karena nakabalik tinecheli totoo pa coach ng Biwa City kumain hindi na saranga. You have to be proactive rather than reactive. Nakena pa sa makanda kay. kendor menak Iya, basta po hindi lo tarakam pati betu kuno mayo tao, pati be sambay mek mo ko na masaya. Rong na kau o marota kana vivarra mataking goy nyo sabi na baking ono na di chuko
atau Jose baka makar sarama bakal na o ba bina ka bikim ni na barang tung mai ni beosia takan na vital no ombalat ni na pirma nga manda baka makal tiko ko ya ngo manda dakilangan na lebura pirma de lebule na korbuli korbuli theoretically but okongo ni ba madal tak mai tau enda era sarang ana de semata ni kandid na hydration batikin na rest so kaya nananda ngunu ba na kain do me ngunu ba kenda ngunu ba na wani moli bula se wine rock Roka. na yo se na bi kasaranga ba tarai ninda ngunu ba ondo kasumta ka jos na nagare na balang ninda may bula batikir ndare dinera lako ba na shopping mall mera bulbul era ba rai era ba madal ni kaira kana lebu ni calories vida na fat chukina sanga chuko vida na magnesium vida na zinc na kakit ke phosphorus se potassium ke maka ndue langa chuko be kwa na this particular minerals and vitamins sarna kilasa so ndora ka kwenda kachungwe be barra mtingwe na lebu kendara ni san ngarauna membala ndambula mendarinda leba kadeng menda bakambala butaka na life expectancy go sarangan na kaon na ka tina so hydration na kain ngunu baka samta ka na lebuni na ngunu yara ke na ngunu baka vitale ke na ngunu baka lili ke na ngunu baka sibi so na vocabulary ito vital no tango meto stretch ta kana vocabulary lebuno kandara warong chungara baka din ta kasarang Doktor sini vital na takana dabe ngunu itu saklang iya ni chuko na balance na viroro na kain ngunu ba kenda ngunu ba na kain do dorme ngunu bi kaya kan dabe na katana mendambula malam mendambula boleh na bakadiem iya na bakadiem na kan ni bakabur bakasam saranga ni lu mendangan ngun dasang saranga ni mo itu ba binakai bakanda no mendaka ni bakona na working hard versus working smart working smart to be productive itu kuntin yang menda bagadi ni timbale ndo sarangana ndo bakasam tekir na chinan tamay biti Jos the first wake up in the morning no chuch merali mo de na kapi na lebu ni kara da kapi elele na ndorba ndra ka ke bital na takabo bubal o menda lo manira na utinda kirna komi mena kende sai mentit kunna kirkir sarau tuna takadaka bagadi babinak iya Si ketua na pasang ka di kuwa Antora kami bia bikim ni na warong tikumai benak labon tukun meya do ke nana manda ba dole singa tambu do tukun be nana ku ngani madas de nga me sotal nga na mo ni mada do bolle na leni bale na wakati ko matindi ko ketua na pasang mas tabundil endon ba kaya iya o ita o minito wala o sindo klato na bakasasanga na kakit-kita mo nangono sa may bakababalikin na o bakaw sa chambin to kan bakasasang kyo tukun mendera kami bakasasang o saran bakasasang yo de bibi ko bakal yo bi sa la benito na bakabuli di ron lebih kiro pero klata lang na bakasasang nangono ro bakababalikin na eron lebih kiro no lebih bubale me bakal o kan nito ke bakasasang na turang o bakasam ta kan ngutaya baka indo na kabo kamando ni tangan ni sino bakasasang na isang tsaka meron na sila na nandalo ni bale meron din mo talaga kaya kasi ko kisang ko tina kakana tula ko man tuloy jim tula ko man naman ako ro kasi mta ko na taw na zumba ko dak mo ni to wala so man kami na ko kaya kara viso kaya men maram na ko me daron bitin na man zumba dona ve kasi tile na baka der na ko 진진 또 나고요. ya na ray rambelio pa ya santo dormente vitar na taka me viso na nondare ke baka da bil katir na nanda kendesa me bala bunan rabola me rabaka ding tanga baka da butuka hydration wata ken rest wata ken kan nakana baka binaka sangai micro exercise na activity terlai sa kwana talak lak bendangan da ka bata kabongo wow I'm blown up no blown vana vital nango na kena baka adoka ninda baka sama taka chuki kena exercise ko debele tulla o chuki jim sanga kana kana kala sare tanga piru go
Ya. Una kata. Di nasaranga. Dino to da, Sabi, dino to. sabi na nung manadin ni Manelo, semay malangilan. Iya. Josh, dala ka bitu kuna na kaya wa semay yo labo. Iyo, dono bina kan dino to da, nambula ni bibu ke, but na kango shindo in tata kap tundo Kaya kai ku chikun dola mani matu wala, sanga tundo chiku. Dala kare kenan tenri. Ra wali sara monto taka wata pa matu wali. Kla beleta na shindo ni o kamanda. Dobi kimro lakmen dobi kimro sa decide ta kami sana o sana tigu kana tibul bol dobi kimro sana lakmen sana pasang ka tunga ko se ko sodo tumai se dobi kimro sa singun sodo dobi kimro ko sodo tunga mi pale so sana gi mai vi to ka tu ni so rara da ke nakata ke ni dobi tal na ta ko ta wal da sanga wata da create kan na lifestyle sin na men dobi tal na ta pa mutol men ta ka pa ta pa mutol o bambuti ni rara wali usara ninta takava na kina karo viosha na bula ni klava ka pakro au na kinto na tiple na viosha na bunu ko na nonda create our own schedule and try and stay with it so kla na ngono yan rekina o kana ba within dona singa so na kalalea you come up with your own plan mo reda na no mo dona singa reda na time ni taka no mo time ni mode mo bola sombo se mo discipline tigo ki na time go sana anta ki mataka time go sana modi ki na be kai la rona kaya kalewe tigu ika ocha me kia sana redi ki na ka lel na vida na wono modi ka sana ki adjust na kena karu na time ni nom kan na bisinga Rantana ka bimbi na nangonan takana kina. So we have to create a cycle. You have to eat the same time every day. Kla? You get into that cycle, that lifestyle. Discipline tinggi menentukan leb nangona. Sandan do siangan tu ni kana sangin do kana kana sandan mista ka tu na katalo ba ka sino sa tagal ba ka bandua. Sian da sa osos valeu la da siangan tu ni kana sangin dali kantu gina kana sa kan sarto ba vitalia to ka. So mental discipline take like kind of run don't see kind of told kind of but try and stay with that same schedule every day. Okay. Runa kaya. So yang bela tanakan sanga mundo kana na same time every day. Discipline take si sanga donango na mo na anda kini mataka dona time mo na modi kina ena bekai. So nakalalay pa bola si bita takin na puna mo gisanga mo discipline take ko mo stay with that plan. So nakalelewa rin dati bumantikin. Sangi muri man na nontak lang, ipaduro man na time no exercise. Kaya kahit siko na time. Andun kasi na time, you make time Ipaduro mi kaya na time, mo rin exercise kina. Kaya ka man na patulong doon mo you commit to that time. May ka nga numuli job. Make a commitment to all these things. So nakalelewa, mentari ni plan taka ikla if you fail to plan you kenapa susah you plan to fail if you sana kalau lebar kita kendari ni plan taka bina and we try discipline ourselves sasara na discipline kita minta sangat na basic minta mo pamuria manta na no itu betul mo Indonesia and we stay with it and aku tu mana bisa kasangge muria mai nakala na liu nakala la Italia manta na kene tiku Sakayo, maro tak saranga na kau tuku na mai tek mo balalay na schedule o li subtal chuka na no viwari tiki chuko labo no kuda buti chuka na madao kere kito lako chukin babi taman na nito lako chuka na taman ba ko koya ngo ka chuko birau babi taman ko na was do buto no kuna na kena bosa bosa early to bed early to rise makes the man healthy wealthy and wise Dagi paksamta kay resti ni very simple most of us have heard that but kaya kami natakaba and nakila ni na binakaki ng tombula ubi wasa kami kumraw do turang bakong bulit ko minggo lim sarto ko na comment ano wili ka na comment tay Jerry isa buli binaka tay Jerry tukun tiko mo ko di na todo di ko mo tiko na mro wi wasa na turang tukun ko ko samba ko sa bul kabito
ngaro na ko na kana mo de bata kina toa andra na bana koloko na matakali lai me masu ngai bi mamani ono sa tuda ko ko me sa wabu kita na nona nursery na buno mbeka baka tukin bina ka bali te jeri le chakta kina nona nra sianga na suka normal tu nona nra. He's 67 years old. Jos, doma do nung bosa na tikin na. Bina ka bali te jeri. Vina bosa da Dr. Theory au sigi tor vina kana kena utus. Iya, kini uti no ko ngali ono bi mamani ono sa wabu kita ka chumba ka do nona nursery tambani ni take care na nona kau sini bale na nona nra normal sianga ni tukin na Yora andana kavina kaya kina partek nasra. It doesn't have to be complicated. It's a simple things. Lebnangona we overthink stuff. Klan tasa nanamik sa tuo mo sa naportik mo sa ko bakanto ng bula po minta sa limbula tak. We have to. It's like a building block. We slowly build good habits. Sinrin da tutunga wango. Ana klan anda naliang kalau untuk reaching weekend tiki. Na kata-kata ko kurka ba. Klan tutunga wango. Pulang apa ko na vital lo because we emotions eh. Tasa santi kito sa tigbudain ko natotol ka nonda natotol ka nonda lutsom eh. Yan na po nondo punatakwaliw me kongore little thing ondo tunan jingya man ta ndo man tanaka si ronaka o practice ta ka over and over and over. Sa Nyo sa Klaus sabi binakmea because all it takes to tuna kenta 4 to 6 weeks to create a good habit to stay with it. That's all it takes. Kaya sangam da jikta kan tona ka si ronaka o practice ta sa kanibising kaya ka fail sangat sigo masabi na kami and then go on to the next and then go to the next because you want to make it a lifestyle oyo sa uchingo chinkado chinkaro namba kina gym oyo ita oyo uchingo nungu full time job oyo an ramatakale o lead job nungu job o sa sukumen nungu job nungu regular job o sangila ko na gym viva ko na gym nalo mani chinkando namba ko ya nungu bule fishing au chungo chinkando namba iki o yan ramatakale ngi 4:30 5 o'clock ngi on o'clock sa chungo ko job o sa tigu matakale o sukumaya sukuna 2:30 o'clock o sa livitor tala gym 12 o'clock vitori o cha sangendo sanga mutirine o laknung tireni o sa suka mai kla ivali mi sa magteleval sa asasa nung cycle ko and then really na kinatigtig but then I build a habit lang sa limata yo and I build my like lifestyle every day bakay turanggur because I built a kanuna and it's a cycle that he can go over and over kaya wangi chicken the chicken it doesn't have to be complicated, it doesn't have to be like a big thing dati woman na nakalali so nakalali sa ranjing ta kan 2 euro kaya kam ikuklay kun to and receive okay walilitak man tanong mo yan ra walilitak tanong mo kaya kayo klay kun to ngunu soda sa na juice pasibya suka maybe cut down taka klay be realistic with your change libanong no kundo tukun sa enda all of a sudden ta sanga sara minta bito minta nakavo sara minta biso taka raw yo sinkara raw if you don't have the discipline even nakata kla pamalua but ni pamalua ta kay na din palaw nanda na patutol ta kana tutol ta na kena daron pa kaya kay siya weekend na discipline pinak Totok. Nak balik besar kai. Memang kau nomor tukun cuk main si berarti kamu tu live. O tukun cuk main dora kau kena itu ke kena pasifika. We have so much knowledge. yes Levo na kai takilatu. Ya na kambimbi na discipline kena rak. Sebab apa kai? don pinak kaya anda okay anda sa siya na unumbal lang na resource we have everything leban na klan nando vital lang ko tama sa the telephone nga Google all the information is there
Yun na po nung leksi kan nanda siang bikin nanda display menda sena initiative menda sangat to make the change to actually do it so ya upay pagod sige na sa libo na kanta sekla ukira menda tipo sindan ta kaptunto kla seek out pagkarado nung ito akani sendo ko kla sen rini ko se kaso tutun wa suma ni reach out message my kipkangan repression of buki so nakango you have to take the first step sinrani inda wachinga mengi da plan ta chinga ngi men donon men ta kita ka buena sengan ta ka ekta to niko na signin bulla so today tomorrow is when you start. Don't wait for next week, don't wait for although kimdo bitala take outdoor being able to move is a privilege. Kla pemimpin sa may bulan na puno liw. Kla tasari kina pimatanggal tamat Kosa iyo. Okay, tanggal kina kalunga television that we have a privilege to move. Kasi chiku kena famu chiku na linga mukla you can walk, you're able to do these things. It's a privilege, you do it. Kla libraman son do atana parta kasera unta sangke me kla. Oh sasya yo namon itu kita bikin tapi dasing pang tasar tu na kenai nakarandarin tata kabikin iyo. Hindi na saranga kay totoo ka ma-coach na no bibawang gate we have to start small dora ka bibinga na consistency it takes how many weeks to make something a habit doto ko nitiko ko tiko muna nga dora kalilay sada ka nga may mataw sana lay totoo ka sara Masta bunindil dora ka bet ko naman berni may tapa na nagtatubi talo. Sa akin kami din. Arabang bulut ko ko na biyokan. Wabi ni nakabali bi ko kay na no mo biwa city ko may. Bikim ni nasema ti ko may. Bulu binakauna na para. Bulu binaka isimeli mafi. Sa tuwe. Gay binta ni may naturang ka. O kaya naturang ka kaya lebut ko na tereni loti ko. Bingon lang tantan na nita. Sa binta nito ka na masela. Masta bunindil. Dia bangkara ita may sisimba ka chikumo tuko na ata may sisimba ka mula sa chika niwa. Iya. Sambal bina kana kuya ka sa tuwe mbari. Iya, isa totoo na nasemiti ko na mbugani ko iyo na mata ka ni talo tiko taungo na turani alengo au draka bidana kada butoka a habit becomes a lifestyle ya sambo tamo kamba ke tartar sui be kende nda bina kata chiko mendala ya doba na tini karundua tini karunembe kisala dobo ko draka na nungu maru takato na disiplin na kedarede na kawo kasabta chiko doktor kisi musu ko ko na nona bi malwai bete ke ren rabalanga na nona itu bai ni wasungo bos warambali chiko ni reti governa la kandar tiko me vanua sena nondo bulum bata bakoro nda kabata naka ndonde sana me sadaka tunangona sana tatao jos vertoro tuge vale vertoro na vale au sale mo asanda na munda kali waro chumo mafingori na bakada kana vale mafina ngunangona waka manga tutoko au sale mo kara ni muture go kono na vale Mbala sa habit in a lifestyle. Kung mo tayo na kami na kami to vital na tango, o iran na nona ito ka ni Sara, they get to accept. O yung beto ko ni job ni mataka. Mbala tangan niyo sinibina ka tumumbitin doon mitutuwa, you put a mark. Baka doon na musasaw. Doon na mong routine, tiki parang bela ko na kakanda. Sarkilat ko, yo taranto lako be itos, to na lay vital no to kia to likana, bato ko ya. Chinakalo ko sama. Iya, batin mataka. Kole da kaba A, B, C, D, lako na gym, sangay lako me vale. Iya. Already kaya tao when the people will respect you. Iya. And respect is earned, Beki na warong sumili ko. Kaya kanta binakata me, roko beki na tamatran nanda ito, we have to be not only consistent, but a habit becomes a lifestyle, Sa mga katong sana na custom mo kang
This is what he does. Au mo te andra kai tara yo saranga bakaliu. O tare tatanga na ka tukunui ko tau na 4 to 6 weeks. Ke waka sa leia da na 4 to 6 weeks. Sa na mata uwi kui. Be waka sa na me a habit becomes a lifestyle. Ondra kai au na nungu i kau kumbia na mbogini kwa ya. Lewu na ka o na bako mo tona le sara rongo talamanda na vital nungu na mbogini kwa. Na so na kao ba madal tato me na pyramid na baka ngau na discipline totale tato ma dra kao buta kana prevention na ke baka mangelea de murid doran badale we kenda balatani dasangani inda baka wale wale takatuna na dambulum bulu bina kai sangkai da bangarana iwali sena na solutions ni sa lewu na matini sukai yana kena kinga ke bakanda bako kuang to kena sanga matini suka. But the singa na suka niya we need it, but we need to burn those calories. Meron ni sulivika den energy. Menta taka tukin nunguna nga sa siniba kamay. Membintu ko ako nila baka bulan. Kala ko tala may kinabelans. Nungure nga ni sanga ni damo de binaka, siya damo de balalay, siya damo de bakasibir, chicken na lang. Viyo yana na kango, that's my take ni ko. Ni kanto don medaka, they're supposed to be balanced. Di kipakasalaw ni na binaka na bako koyang, a habit becomes a lifestyle, o viyon do sarang nga. O sarang tingo sa outs na lima sanggulong, o kipaka it becomes a lifestyle. Na sanggulong ni bako koyang, abiso na kana, apakalewo na mode, dangunubo na kanto don mengunubi. Ebi tongo sarang kiro na tambulo bagay ito kay Diyos, nalaka songo, pati kaya nakakit-kaya, o marota kana na itu kana kono ko tu simli tarabala ko tu tarabala ba tiki na awong mo tundra ka ki bukada na ngol makito sa nalako kin andra ka tur le daka ai na but mi kun le daka me sa daka tu ganingo ko talita kana ka o da buta na singin indende na singin imbula na was ni kalu sa na ya dende na singin bibi na kati kembali ki bakanda bin kati menta bin ka bi ko imbuli kenda menta bin ka bir na kanta menta re ken menta mbulu ko mbala. Don't wait until tomorrow. Don't wait until next week. Today, niko na kinasema. Kaya kabi na kata ng bulay. Nawali. Totoo ko saranga hindi na totoo ko mas tabundilo rongo-rongo binakantina ni ko saranga ba kanindo to bitan ta sa nung doli bulan tolo kuyara procrastination is a thief of time da karo nang kita kamadamin ko sa nung do dubi wala ta pinanga nilebu to na madamin ko se lebu to na sing moniti se lebu to na bulo me lebu to na bulo tune we have to start to take mundo na we have to start somewhere mabini binakin na ubialistal bina ulutanga ko na prevention is better than cure wa mataltak chume na maramay biwasi chumaya baka sabte kro chuna bitadi no panapasa do na kamakama rota kabati ko na shake me to wake me lebo na juice sa lakumingo wili chukin na ginger na tangolaya na bikapa sa totoo kasar belati ni ko baksamtak so nunguna ni sember ni dalito mate men sa te ko munu chukma na kabango baksamtak Diyos naguna do soliway na maramtinam do soliway babit do tukuno ko ni me anton do na bula ke me ngunu tanglaya ibar bikatogi mo tu bangko sa dawiya ni lob di palang bodi tanglaya tamata sa banggar katumbala ke me santa tuin ro ni satu kuno mona da yan do na bielo si bernyokan do na kaya u binakata mo bana numir tal na nanda bumbu irna tinanta ni dina ni resya ni buli na bika baka buli ya na nora sa kila chukuira that na dangolaya it's going to neutralize something in your body do redo ko sar siberam to kunas block siberam do kana mitai siberam do kako mai do ngunu bango klam go baksam ta kai sana kaya toto kantin la karla ka bati kun tinanta kira nambunda Josh na kambimbi na ngunu basara kabango me kun sandali wala kacukan satu biar matini suku se satu biar cukup tubuninra nada mo da kam so we need to do something before that don't be kaya kai Dono bina kida kana kan do tukan ni nakaki diko taka either will contribute to a good quality of life or not to mati sickness na veka kida tata ka na do bole bisika na nanda ke ka sing pa ding bina you either contribute to A or B na kau kanya
na kau ngunu ba. Ida na buki ko mo bulu vinaka, siya na contribute na nom to mati. Siya na puna ting ibising, non tan ting na ibising kesar. Na vika ket tata ka ba. Menta klats ko that do biro na vinaka biko endo na siang. So bimbi ke na kongori na tataro na vika ket na bite ngonta na vika ket tata ka nonda ba de ngonta resivia na kanda ngunu na kanda Kenya ke kanda singaro na yo ena contribute wale wena nonto tomati ke kanda ngaro na ena contribute wale wena nonto bula binak so sona kalala ya men do wak sam taka tu Sebenak, benak balik besar kai vida na maramong gora pambulo minggo era tukun cuma na bimbi ngunuai sa fera ogden na hydration ni tukun ya kai totok dalam tu tukun me 8 glasses of water per day kai yo it depends depending on the activity level ke ka right a normal person about 8 glasses a day porque yo sa también cuando no man betul ni apa wala wali la ko mm. terin na ka ke yo sa about a gallon a day yeah, so it really depends on the activity level. Kaya na level numbu, kita sa level numbu the more you need you feel your body. Baka na non riba moto ka na puno ni palabu didi ba na kinabatawan chico na fuel Kaya yo. So it really depends on activity level. But you cannot go wrong with too much water. Kaya if you're talking about kidney problems and kaya sa sigurang mati antu tani. Kaya kung bulong-bulong na tu sekan ni live ni wai kina binak. Tokol cuma o Jerry, pana turangan ko, pinakabalik Jerry, ko yung bakol sa bukabitu, still healthy. O ko yung unuben to, pwede 5 na liter na wine doon sin. Nah. That is normal kay. Tuno ko to talaga na 1 teaspoon of baking soda, 2 bottles a day helps me a lot. Totoo ba ko? Sa nakamo ka sa bayan back, right? Nah. So there's a discipline and a habit that he's Yes. already been doing, nakabalik Jerry. Yeah. Ibang get sarangan na turangan ko kay. Dan kau biasa telau sa mencina pagi ko na pi mata kali siang pun ni tal. Wine rock balile na kana pink salt na Himalayan salt. Watike na apple cider vinegar. Iyo. Do ron do na tablespoon zero. Wine rock seranga balile na masima. We mata kan patak watike na sorry balile na muli. Kana lime juice. Do kana teaspoon. Lebih na kina benefits na salt retain water weight na muli helps it balance our pH level in our body what kina cleanse nabi matak so nakalala pa rinda takabtu mi tataro tu Betul. Lesa, kami din din na makangan na ni Robitalo na matay ng ngono. Binakapali mo kay na sulit na mga una. Ayaw mo na nga utoko na may kendo mo na nga na mo podcast. May makautuko na chukumaya kay we will support it but na vital na bango miliw. Miliw mo na matagal vital na bango. Ngayon da vital na sartungan na nanda boss. Yan sibirangan may tama nito vital no. Mas na bunin din totalmente menon pa matala bibong geti o nang gasilebi kay men ang gusto nga nito vital no. Nakabalik sa arkay, mas nabundil. Ya, wala pala tau awaban na nakatakan na nangunang vital no andor kaya na kinsumberti ko na vital no kito vital na takachuk na liw na nanda vital no awaban na nakatakin na wata-wata ko na liw na kandara may vital no kin liw wera bar takachuk na nanda awaban na nakatak bati hindi na itu ba kinto sa tapay yan na vital na bango bati kin na kinabaka liw tak nanda biusi yo bukan na erane bakadalaki na sona waka nano na itu beso waka ngone rala ko menakena do ko tungo tau kami ba madal ta ko it's very practical ndara ida tiko waka nakati ko ba tukun sumango tayjer ngor sa wal sa wal kabi tumbulo na tayjer to kan din na ibakan din ta ko men na beka kito bitana ta chine ko ro punjon na kul na wai muno ba bisi ngasa vi rona litwala dai iyo wakamba utanga ni ndaradir na tukande liwer rambula balachanga na karndal nga tubi tanga ta chungora ta kapchu era rammo de babenak era
rabarau tuna karamuno era kana pakabinak elibu na physical activity kona micro exercise berarti kan exercise libu tu jalan nanda ili orang dola ko itu share titi nanga la ko na korong na bidana bango na la ko titi o no mutomba le manda ngata sa sobar tu no mumbo na kanga ko bona titi ko tunga bole bona sangkai tu na buat na kebaikan tele ko titi mbuno ya rayar tu ngana na mulu semua ko ya ure tu to keti lebih no kandar tu mena kor sera tu me wono ke ba kain tu na kor me senga ni fiti le no te mate le le ngana kaila ngat o ba kasama ta tu sarana rani bol tu kan ba kalim ba na fla ba te kana suko ko kachung go jos sa lele no nda ba kasama ta listo na kar da ka na ka sera ka onda wala ka ba tu na me baka ngono te na kake undra kanga o ore tu na kanda kani na kanda ngono na nanda ba ko yang ba te kena le na nanda ba kade na wale Nah, karena kalau secara Mas Tabundilo, langkah ini tenggo okai, Jos boleh mau. Na believe sir na vitalo na kabin ko kla ni wakatutun chule na kabin ngo vitalo vinaka bela tango na nonton bula sara na bising mentandong garo na nonda kla it's a life cycle kep ka waka sabar ta ko kep ka sing modi vinaka sing kana vinaka kla na sondo batoro na tabna buna sardo bibi kena mentando ta kabna vi kaongo na kena bimbi tundonga bela tani mentagara bibina kinonti tabi nio modi binaka nio kana binaka na makar no baka sama ona ena sianga biku na stress ona lida kata ona garabina kino mata kata yan rabina mata ko fresh ready to go o suka na kata kla na lego vale ona mama rau betenisa ndamot batan desa kana bata dan yan rabi sa muria serga mena stress nga na dundu sa da kita kana kakede yana vuna sa rimbimbi kena weekend mentan dongkar na nonton bola lebu nangona weekend tanai toki na nonton bola kian na bola ni vire ready ento na kabinaka yo lebu nangona sa rindum bimbi na nonton vire ready na wekanta sa singin dator nangona mentan ready kian na tu weekend na bola ni vebu kei so nangona we go too extreme on the buke yun ta sa singi buke kada we put ourselves into some situation and a rin level ngai kenda au wambote kede au wambote vale uni ke kai ko ngar non bula and you can offer more class nyo tubina ko iko you can onarin ibi buki sara vale usar ke ka singi sara level non bibu ko ngi singar non bula nyo na mele kla au Obosya na vita na sing sound singo kla ni tanto na turen kanta bo wetson do live tsugi ke ya ndona ka wasi tsugu ka beleta na sona na bulan ni viwe kanike lebu biri ke sa me taka tu na non ranga ravi tsugu na we kami bici kla na buni nona tukun tsugu ndana tala konge me girte ka me liko to mindana mara me balta ka beleta ni sa me ko bel bula belaksar ni mate na mara mai balta beleta ngona klai sorra la mikir sa mai stress tak tu na onga nimbula ni mi bicar singaro na non rombula ke kla sara tak tu nga 24/7 sa singaro torna ngona meradengu sa sing ni torna ngona na kla benisa tu na lomo ko na mengara ni te mi bic me va kwila i bic ni lavo na ka va yo oso ngi tu tsona be ke ka merangaro na rombula ke kla ram vade un bulbina ka ni lavo na tu nga betana ni sa ento na kalenga ya sa nangi uchi bando sar na bibuki so if nakata kibali mara take the time off may rangaron bula bading anggaron rakaran beterin ngara bisa kinan ditabe nanging ngara betenin to nakasama sana muntu kya na bibu ke pat kena bika kide kena uchi singa na nunggu bi boleh chi kena baka sutu kunochi create takan dana schedule da bari da na mol mulu michik biku nangono sana identify takrana malum ko and you can come up with a solution, come up with an action plan na kasar nga for example kaya kau doyan receive ya okay eu sa klase no malum na receive ya o sa nasangan ko mo sa tigu mo ba kay murin yan ro mataklay
merinibitu na uwa siya wala wanu kumol. Ya serai sa nomutakawa klau sana build tak na discipline and a good habit. Beta morini porati kina na malmulu me chigbi ko. So singdo nguno ipalebu sanga mo sa tek nguno ipalebu. Lebu na kango sa lebu na nonte kila sa lebu na tapa masal. Sa kena ngona menta bulataka menta daka bikin intonaka. Obi vaungit chicken usi tukun chicken movie du si siya vi vaungit chicken bikin dara ramba. Tala kun tali exercise na exercise lebu na kira binaka release taka na stress release taka na endorphins babuni kina klaro bulum makarnya pak sama coach kana bunu lebu chicken tanang karabi kina binaka na nointi tabi ena matu vale na taka na lotu ena vika kedengo. Lebu ana binapa lebu ratu tau batiki kai na bisuris tu na kabina ni kwa babi binapa lebu cibikin rau vitalo binako klan itu nang gisia matal chico na kena vitalo tek chico na nononta chico bulum bulai binako lebu Sa mundo pinakabalik besar no gue pinakabalik kai na nung sulit tu mo no klaro turang so sara sa nandun tarchung bang ano ngoni mo sarang wale mulai moade mataka mataka pinakabalik besar kai no mo may sulit tu mo na pa bini pinakachung bengo sa bulak talang ko nindo nan raw tali na tamata rasa siya matal bengo na libunin non ratalita na bitalan no au klani nagado tal na ngaw na total itu rinda ka me beyond do na bula me just for check in mo ber tereniti ko ranyo la ko may nero bulani me to bital no taka to ngai bia baung geti ber na barong chukumai wata mo chukuna tereni wata mo chukuna kana wata mo chukuna ngunuai na ka bale bueka da to sa ka chukuni kila labo ke ne kai na to bital no ni ko na tara ng bulan ni dor ber na bekat do beka masula ka chipisa hari bimbi na kengu lebu sa lebu na kengu bimbi sa obina kata do na kamu da kabo na to bital no ni ko ela ya balata saranga do me na kamu do na kai do na kamu bitu ko na kai ni sember ni to bi ba mo tak e na bita ngana singa sa utingo e lebu na nungu toka lebu saranga na beka ngura sa leng baleta ni na do saranga bimbi na disiplin na non rasang ni ranga garun lo talanga non rambula ando saranga kau wakasam tak menta bi bonggit ko saranga ko bi bonggit kirau na bi utini ko meto menta me pat meto me vitalano babi ni naksar bi ko kain no mo alemay salom sartu tu bale bu no mutule ni bale total na ngaw na kito na kita wireti Sacramento na galibin tani sar no mo gym basta po nindilo wala bale re na gym Ona lay madawro na jim. Dor binaka. Boro mo na karayawa. May bootcamp mado ratu tahu Isa buna boleh boleh tahu na buat. Binaka walip sar. Nakawalip sar kay. Okay, binaka walip sar. Naka, wala manda. Namada saka. Sa totoka. Leo mo na kata mulida. Wikim din na biwakan. Le. Totokan din na nanong ko. Chusaya bulibo. Tiko ko na na company ni fitness na na gym na CrossFit kayway. Dito mo ni Ray na na Facebook page, Instagram, na YouTube channel, juga talaga na website, CrossFit KY, may Sacramento, East Sacramento, California. Da maruta ka na dorubunggo na lomosoli, may biwa sa weekend ni kuwa, dorubuni nga sele, na tikinoyali may kandabu, baso niya sa nabakatunang orang. Da maruta ka na sulit no ngauna o chusaya ulutan atik ngani baka bakaraw ni sisinga takman ken katolu nanonta garo nanonta bula di na ni sati ko na wanananu menta baka bakaraw nanonta demo menataka iya narabada muli marutak na nomu ilabo kena nomu ilabo ni demo ni osatu matitu kona biba kong geti ni kuwa bulan bulan menakatiko marutak na nomu sende marutak kirto nomu bale mo mamaraw tiko dara kabimbia you have to be happy marata kana mumbura singken balam bal me tarasan dal bal tambetolu
Se dor taman kali matakam. No, if you live a very simple life and you are happy with yourself, tekamu Jerusalem, tekamu Matibari, sanggo tosa pamalu itumba. Ona rede nila binaka na lonti tos. Sababu ni binaka ni bikem ni nasema tikumai pene sini katini binaka baka lebu nasema tikumai nuni kula isimeli mai binaka bali bukai tosera tu ni wailebu tai jeri binaka bali tai jeri na biwa se tikumai na bital no ni ko ke tomasi ni tini na nonta biwa se ni ko sa totoka diri kalau sama kamadiani bikem ni gua na bital no ni madongo like tolu ni wase na baka nonta demo mena taka o tiko i valaini se ngoli viti ken karona no na vitala no ni nonta mamarroi na ilabo bako sibitala ngani nonta baka ngaunda taka na taka songo tiko sono songo daroni takama tiko sono songo sa koma na ngani dak ke baka sianga ni tiko na nonta eleka tiko baka na ingila atu na kanda bulita na no bero sebitukan bata ke nabara ropar kadau ni kuwa o saya bulibo na nona mai biba kaungi titiko na bimbi de non tabako koyango bimbi talaga ni non tanto moda na kena ngauna ta ngunu iba kalebo be bakalebo na tabakasa au sa bako moda ni ke muni na kabale na muni bito mani tiko mai na bital tuka ni to program ngaunu sa tuka matanda kalau sa bako moda ni ngome Los Angeles California di mana